Beli pi barang ipan sohai pi cukup kubor mentara janmit, syaban paci kubor kibabnya ingin pecuai kimat berkongsan. Isim mentang Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi hakajeng yelang jong ke G20 Digital Economy Ministers bat ong bak digital public infrastructure ke India kawan ra ya kajeng kil kajeng singan bat kilat panwang ya kajeng ke Perthai. Penpau Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ya kajeng kemen halor kajeng yo jeng itu usot turun kami kenaya hakiyo Keri bat Shabari. Beli Menteri Kesorkar Pedeng Giriraj Singh bat Menteri Rang Bak Kejelah Konrad ke Sangmai ke Meghalaya Pineapple Fest Arhajar Pulai ke Belai Singi Hanong Bak Delhi. Bat penlong jenyelang ke KHADC bat kinong elam hima Banyamir Jumut Ahlor kikam kaput Asamat Meghalaya. Kikubor kibabnya. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ulang baka digital public infrastructure ke India kawan ra ke jingkeu ke jingsingan bat kilat banweng ya ke jing ke Perthai. Haba ajing keren ha ke jingyalang jong ke G20 Digital Economy Ministers Bengaluru mentaka singi lembaga video conference Modi banjur halor kelat bakerpang harengkat ke G20 ban bo ya kanong rem jong karoi ke par bat ke jinglong singan kibor digital ke Perthai ha kalawai. Ulawer ekonomi ikmat ke G20 ban tray halor ke bor teknologi ke Perthai ban weng ya ke jing kiba ki breu ki kendo. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer. This is a city that is home to science, technology, and the spirit of entrepreneurship. There is no better place than Bengaluru to discuss the digital economy. We have leveraged technology to transform governance, to make it more efficient, inclusive, faster, and transparent. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ula penpau ke jing sungu kemen halor ke jing yo jing itu usok turun ke Meghalaya hakiyo Keri bat Shabari. Haba penpau halor ke jing tho Menteri Rang Bak ke Meghalaya Konrad ke Sangma ke social media halor ke Pineapple Fest hadilihat anong Bak Delhi Modi banjur ba kene ke jing sesok kawan ra ke jing ruspa Keri ha ke rep keryang bat ke penkup bor ya kinorep. Usang mau penna ba ke jing tiang jong usok turun ke Meghalaya ke balong haduk ke kat nriu naduk ke kat nriu haduk ke kat pra breaks value ulayo ya ke jing itu nak ginong kai so nak keleng ke Perthai. Menteri Kesorkar Pedeng Badekmi Ketenat Rural Development and Panchayati Raj Giriraj Singh ha ke jing don ringkat Menteri Rang Bak ke Meghalaya Konrad ke Sangmahan ke sengi ula play ke Meghalaya Pineapple Fest Arhajar Pulai ke balai sengi ha ke balapania da Kesorkar Meghalaya ha dilihat INA Hanong Bak Delhi. Kani kata masa kalong kedak ban rakhe ke jing la jong ke Meghalaya ban penmi yo so turun ubabha bat ubathyang. Haba ajing kran ha kani ke sengi Giriraj ulaang ba kani ke day mau jam sekalenti ke badai nak banta ban kentiu ya ki marep lang ba ke jing trai lang hapleng ki jela bat ke ban kentiu ya ke yo ke kot jong ki pat nong rep. Kat ba nak leong Konrad Sangma ulaang ba kani ke tamasa kalong ke bakongsan ha ke jing ya lenti jong ke jela ban penpau ya ke kolshor ke jela bat ya ke rep keryang bat ya ke jing ya teli. Ulaang ru ba kedai kerensan ban ya sam ya ke jing ya per ke kolshor kumjo ha ke leong ke rep keryang bat ke jing teli ba ka batek song ya ki breu jong ke jela. This is one step towards trying to really push the agenda for the farmers. Now we all know, I won't take much time, but we all know we almost produce about 1.4 lakh metric tons of pineapple every year. And the pineapple is, of course, one of the sweetest in the country and, of course, very much organic in nature. And hence, we have felt that there's a large market for this
and our farmers are not able to reach out to those markets. So this step is really one of the small steps we're taking to give that accessibility, not just to our pineapple farmers, but to all the different farmers in our state. Labu Jaka ay bun kulung mentagas ngi ha Bethany Hospital Nong Rim Hills da ke in a wheel club of Shillong. Haba ajing kren kum kakongsan ke District Medical Health Officer DMHO Dr. Adrina Lengdo ila ong ba kajing bu ya kani Jaka kalong ban weng no ya kajing ba kilong mi ki kendu ha ba ai bun ya ki khon jongki ikong Lengdo ibanjur halor ke kentah baneng kong jong kajing sedang ya kajing ai bun khon. Haba ajing kren ha kani ngi ke consultant pediatrician jong ke Bethany Hospital Dr. Uma Ghosh kalamaj phang halor ke jing kongsan jong ke jing ai bunda ke baong ba ka ajing mentoy lang ya ke kemi bat kumjuru ya iklong. President Mr. Rashi Vaswani kindly address Very own Mrs. Silo and her family members. But there is a difference when it comes to the type of health delivery in the other countries, which I felt that we cannot emulate that the same way, but at least we can change our approach or our understanding of the young people. And we do have a program for the RKSK, Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram, which focuses on the age group of 10 to 19. And this is also another important issue which I felt that every citizen of this, of this state of Meghalaya should take, a kind of a serious note on where we are going as a society. Ka Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council ka bakmi yo pu usam hanin kasngi kala penlong ya kajing yelang bat kisan teli kisnong ban ya phli jumut halor kajing penbet put apteng ka asam bat Meghalaya. Ka KHADC ka train na kabanta ban yo ya ka surjing teli padeng kinong yelam jong kisan teli ki Jaka ki badan hapo kajing ka japut haswa kajing wan jungo jong ka regional committee sya kini ki Jaka. Ka KHADC kala penlong ya kajing yelang bat kinong yelam snong hanin kasngi kinong yelam snong Kiblawan benishim mentah kini kajian lang kidai na desh dumria nongwa mau tamur bor duar lang pi bat blok 2. Habekran bat kinong thok kubor u deputy chief executive member ke KHDC ba PNCM ulang ba ke council ke kwa ban pentikna ba kinong snong hakini kisan teli ki Jaka kin penpa ke jingkwa jongki khamat ki regional committee bat ki kwa bandan benta bat kami Meghalaya. Nongwa mau temur ke bahapa ke hima kajing duduk jengi mentah kesini kalong badi tang awe atli hima ni rajan baru hima ki ba hap ka area of difference sim khairim lawan bat kajing duduk jengi mentah kesini kalong syai bang ikwa iya ka ba ipai ba ki ba syong ak bisnong kin yami pai ba hakanu kan ngopor ba kahiar ka regional committee jongka begelia berasap ban penpau pai ba ya ka jing lakoi jungki wil ke jungki ban ya don lang bat ka state ni Sembut Menteri Rangba Kejala Meghalaya ubah senya balang dhar nin kesngi ulai sembenta ha kata masa be den klam baman laus nem jong kesen raj mukla kepada ru kelek nyam ke bakat do jong ke be den klam ha kesngi bakat do jong ke jing lek nyam la penlong ya ke tengkhan khong ha ke porman step hayung blai yung lang do bot sa ke chok thendai bat ke den waliar pala penlong da ulang do bat ki wei kriu Rangba ki ba pnyat ya ke lek nyam na ke benta ke sim klam bat uram Shillong kam hadien hakani keju hi kesngi la penkot ya kajing le niam habiar ha kajing don lang ba dhar la sendran ye u dau le ke jawai ba wailat bikisla udoloi ke jawai ba puraman kenjing kinong yalam naka senrat jawai bat tuber daki hajar kinong wan petkai kilawan sakhi ya kani kata masa menta usnam katni kata masa kla sakhi kajing wan isim menta jong ki pa ringet kinyam tri na kisnong mukla bat na kiwe kisnong pamarjan Mentapat ngini pe jinglong jingman kesun yang Shillong.
kajing shit kalong 4.0 degree Celsius bat kajing khret kalong 4.1 degree Celsius kajing singam khau kalong kena pawai nak ispa mestep bat nyopo ar nak ispa ajan med kajing hap slap kalong R.2 mm kalak bandan kajing hap slap ke bamalu malah haki bobon kijakah Chua bun poi cukup kut jung top kubor ngi pe biang sesi ni kimat bakongsan Isim bentak Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi hak jingilang jong G20 Digital Economy Ministers bat ong bak Digital Public Infrastructure ke India kawan ra ya kejing kil kejing singan bat kilat ban weng ya kejing ke perthai Penpau Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi ya kejing kemen halor kejing yo jing itu usuk turun kami kelaya haki yo Keri bat Syabari Beliau Menteri Kesorkar Pdeng Giriraj Singh bat Menteri Rang Ba Kejelau Konrad ke Sangmai ke Miklea Pineapple Fest Ar-Hajar Ruplai ke Balai Seni Hanong Ba Delhi. Bat penelong jelang ke KHDC bat kinong ilam hima banimir jumut alor ki kam kaput asam bat Miklea. Dia perlok de gitu kubor mila posok pukut jung tu kubor jung minta ke janmit hadu mani sembiang be pila syaksi be pi barok स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा पानी तो पहले भी था कभी कांधों पर कभी कमर पर कभी माथे पर कभी आंखों में आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था फिर छिड़ा एक जल आंदोलन प्रधानमंत्री